Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan, kadagitang tutuma pagkasalitaan, tibiyag kinayat, akasla na pasamak laing idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dahi ta mga aldaw kat saan nga balil nga idi laing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod kadagiti pagkasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tupulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laing. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, dagiti apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Okay, hindi yan. Pero kita yan. Di pagkasalitaan ni Narding nga napauluan, danarding ken lusing. Sagudahin nga ti surat, sagudahin nga ti surat, di pagkasalitaan iti kalman laeng ni Narding, idi kalman laeng. Nagkaubingan kami kinilusing manong nemi agkabaranggayang kami pay ngem sa balila ti sityo da. Nagkaradwarang kami ti elementarya ken sekundarya ngem agpadpada kami nga saan mi nga naituloy pay ti panagbasa mi ti kolehyo. Napanidi nagtrabaho sa Jaivigan City, idinto ta siya, ket siya kun tinangasikaso iti talon nga napanawan diti tatanggo. Ken nagtarakenak pa iti dingwen. Ada idin nalimod nga nagkinaawatan mi, wano nagkinaawatan digiti puso mi kinilusing. Ngem saan ko pa'y nga napan pinasyar iti balayda. Saan ko pa'y pinaspasyar manong? Ngem addan nagkinaawatan tirik nami. Wen, jak pa idi pa napan pinaspasyal. Ngem idi, takakaisuna nga napanak iti balayda, tamasakit na damag ko masakit ni lusing. Dito metten nga namuak manong nemi, nga sandak gayam akayat, dagiti naganak keng kuwan. Ano yan si masapol mo? Hindi ko malusing, tata. Nadamag ko masakit, isong imayak. Ta, doktor ka kade? Sa amat lang at ti doktor, ti makaagas, karigiti masakit, tata. Nalaing kang agreson. Ngayon kagayat ko nga ibaga mismo keng kanarding. Nga saan da ka akayat nga para iti anak mi. Nanging mo? Nuan niya ti kapuna? Simple lang barok. Uray no saan ko nga ibaga keng ka, amom nga mismo ti kapuna. No apay nga saan da ka akayat. Napudnoon na ti panagayat ko kini Linda tata. Amok! Ken patsya ka napudnubit ni Linda kanyak. Ngem pati ni Lusing ko naman. Ngem pati ni Lusing. Ket saan na kayat nga sika ti pagtungpalan na. No payagpeso, nga ipatpatag na ka. Masusuro na kanto, ngayat. Lur ka. Sige, nata. Agtikto kayo. Hello, wait. Tikto, Mr. Technician. Ngayon pati ni Linda, ket saan na kayat, nga sikat, ipagtungpalan na, no pay agpeso, ipatpatag na ka. Masurusuro na to ngayatin ni Frank, ng Rona, no, sarde nga mo ni Lusing. Oh, nangig mo? Anat nangig ko, tata. Di ba ka, ken, dedya ko siya nga nagsardeng, iti sangot ti balay. Kas makinam dito script, bis, B-I-Z, car is slow down at some to stop. Oh, isubay ka din dyan ti padpadaanan ti anak ko nga sumarungkar. Ket, ti agbalin nga manugang. Ano to kunayo, tata? Isubay ka din dyan ti padpadaanan ti anak ko nga sumarungkar. Ket ti agbalin nga manugang me. Isuksakbay nga makita na ka. Ket dangran na ka. Ha? Nasa iset laing nga narding nga pumanaw ka. Pumanaw kan! Ket sa mundo nga pumanaw kan, ket sardingamon ti anak ko. Manong nimi nakaturturay ti lakay, kunamlano baknang, kunamlano dun. Ngayon no kasano ti kinaturay ti ama ni Lusing manong nimi,
mas maiti kinaturay da nga Frank. Agdin dinamag manunemi ti kinaluko ni Frank iti lugar mi. Wen, namaknang da. Tadakkel pa kit atap ko manunemi nga drug puser isunod. Nakasaysayang nilusing nun ni Frank ti pagtungpalan na. Pimanawa kon manunemi ket idinamnamayek nga nakapano umaten ni Frank iti balay dalusing. Indayal kon tinamber na. Nalipatak man nga tinawagan. Timbagak ko mga pasyaran. Imo na kumatap no. Hello? Narding? Lusing. Imayak ng mimprang ka mismo ni tatang mo nga dinakayan. Pamakpakumla ko man ni tatang ko, Narding. Nangikuti salitaan nyo. Bumalaet at kumaitanyam. Diya ko ni patuloy. Amok tumit lang umatidog da. Umatidog lang nga saritaan no bumalaet. Dimteng ni Frank. Ti kayat da para kang ka. Ngam si katipat-patig ko na Narding. Nupod no ipatpatignak, Lusing. Umanugot ka ni singasing ko keng ka. Narding, agtaraytan. Mapanda ti adayo nga lugar. Sadya tang agdan ka sa kasawa. Anya ayat kadanag mo. Ore man pa'y manunga Frank no talagang adyak kayat. Awan ti maramid na. Sige Narding, kitne. Matiktikanan ni Frank nga mga ure kanyak. Kung abalo nakapanawan, haan na tapay lang. Pinastrakto man kamin. Ana, pasyaring nagtulatan ni Jivikan. Tas sa dent at nung agtulag animbag. Sige nga Rad. I love you, Lusing. I love you more, Narding. Oraan niyo pa os pasamak. Saan ang tungag sina? Bye. Nang namnama karigita nga kari ni Lusing manunemi nga ore manu nga Frank ket sandan to nga mapilit isuna. Dito'y balay manunemi arak tinyawid ko sak iminom. Kunak to pa yung amin ket nga dumtengkan. Dimtengkan ko na yun nanang. Kunak to pa yung amin ket adimtengkan nartingan. Ang nagdiretso kami dito likod. Iti ayan di kita tarakin mo nga baboy. Yung mapay nga arak ti sang-sangwem, ha? Mabit lang nang tatumao ka. Jesus anak. Unak malan numapamo, napamo sinarong karin ni Lusing. Napanak nanang. Ngam tapno lang iparupa kanyak na diyang alakay bursyo. Tiya kinamata pobre na nanang. Amok idin anak. Nga saan da ka akayat. Nga ni Frank ti kayat da. Dimteng med da dyan nga Frank nakadwa na da kiti duwa nga pasurot na nanang. Kiti pag mangarot ta saan da ka nga dinagraan. Hay na. Da talauna iti kaamak ko nga mapasamak kit. Iso nga sardeng amon ni Lusing anak. Jak tuaramitin deta nanang. Ay sanda ka akayat. Kinamangan mo dahil dyan nga Frank nga durugista, drug puser, ti mga rami ti pumuspusan, tat musardengamon ni Lusing. Ore anyat mapaspasamak nanang. Saan na ka maputeng? Tinasken, ket mailaban ko ti panagayat ko kiniya ni Lusing. Mailaban mi nga duha, tinapudno, nga ayan ayat mi. Ketkas nagtulagan mi manunemi kini Lusing napangkupin na siya Arizona. Iti food house nga pagtatrabahoan na dito'y Beacon City. Wan. Kadidi, dandan niya akong malpas nga mangibos tinorder ko. Marigatan ka kandi nga mangibos itinorder ko nga para kang ka? Narding? Lusing. Ibusek to ninto na datan sa jay. Ana? Ibusek to ninto na datan sa jay.
Sa dino, mailiwakan ka, lusing. Malaksin no, sana siya kailiw mo. Anarding, I miss you too. Awan ti sa baling nga kailiw ko, kanipat patig ko unay no saan nga si kalaeng. Mamati aklang no, umanugot kan, itimbagakin ka. Ti panagtaray ta, uwen. Ngam sa dino papananta, adu dita, ana? Sa dino papananta ko na, adu dita ti mabalinta nga paglibangan. Adu dita ti mabalinta nga paglibangan. Basta tinasken, ket umanugot ka Linda. Lusing mo naman, ay lusing. Agtaraytan. Al-alukuyek manun nemi ni lusing agtaray kami ngam kaskas di nga saan ko nga naalukoy tirik nana. Uwen. Kabuteng ko ngamin, ti posible nga ramiden ni Frank ken kuana aday ta ti kabutbuteng ko mapasamak. Aday ta akabutbuteng ko ang mapasamak, ket isu tinapasamak. Manong, napanak man ni ti balay datap no amwek, pengkek no agpepeso. Nadanon ko manin ti mata pobre nga amana manon nemikit ko na, wen, pudno. Isu nga ad-adan nga awan ti maramidam nardeg. Ngem tata, agbalin lakid di nakakaasi ni lusing iti sidong na dyan nga durugista no ipalubos yung isudat ag-asawa. Sino ka ko ba nga manghusga kay ni Frank? Adan pa maniknek tata. Kinidnap na ni lusing kay rinamas na. Kinidnap na laeng nga mamok nga din na rinamas. Imposible. Imposible pumanaw ka, narding. Ano pala, pabaram mo may dito. Naamuam lang araw din. Naamuam nga kinidnap ni Frank, ni Lusing. Kahit isudan tagdandan na, kaya't mo pa ilaeng nga ti anak me. Tata, pumanaw ka. Ad-adan nga sarte nga mo ti anak ko. Gabot ay timabit, ang kasarton da Lusing kini Frank. Saan ka kayo di ngagdarom? Tata, di ka di isak lang dadya nga Frank, iti panang kidnap na, ken panang ramus na iti anak yo. Saan na kinidnap ko nakbait? Tanya ko mga ortilabang mi ken kuha na alaman. Tata Borsyo, pupuutin nyo ti sahok. Agbabawi kayon to. Manong nemi, awan idi ti sabaling aramidek no di mga mono sa dinutayan ni Lusing. Noan niya ti mapaspasamak iti babaeng ipatpatig ko. Aging ka nadamag ko manong nemi nga manipod iti balayda Frank ing karigatan na tinagawit iti balayda. Kahit napanak nga iti balayda manong. Agamanak, tanadanon ka iti balayo, Lusing. Apeng sangit ka. Kahit ko lang istorya natin ka tinapasamak. Narding. Impagpakaasik kay ni Frank nga agawid ak pailaeng. Ano namin tinapasamak? Kinidnapnak. Rinamasnak ni Frank. Katrumeng lang agdarom kayo. Awan tilaba mi, Narding. Tumulo nga. Kain itan nga umanugot kahit kahit ko mapasamak. Lusing. Agtraitan. Umadayuta. Takayat nak kadipaylain. At adda ka sa pulan nak, ken ka sa pulan ka, Lusing, itan tigundaway tang umadayo. Lading itek Narding. Lipatin akon. Masursurot tungat amit nga ayatin ni Frank. Kanya? Apigasan ka umanugot kaming kanyak, no iti ko mapailang intaray ka, nagtaray ta imadayo, tanang ka kumang nakidkidnap, saan ka kumang narames? Lipatin akon. Agpatpata kailang ang gama. Agbabawi ka ito. Nimnala daw ton ti amin. Masurunak manong. Adalang gundaway min. Ken gundaway ni Lusing nga sumurot kanyak, manong nemi. Ngam anak ti kayat na. Uno. Dadya ka din nga Frank ti kayat na. Gabutag na edi titakila balay. Agsida ti na imas. Ngam tsaklapat yun nga saan nga kabilin ni Lusing.
Ngayon ti sakit tinakim ko, manong nemi, arak ti sangot, no kasta nga dagundaway ko. Ay na anak ko, nardeng, saan nga arak ti makasolbar ti problema. No diket isot adada nga mangidagil ti biyag mo. Saan taga pagkibiyangan nanang? Saan taga pagkibiyangan nanang? Taga saan nga saan ka pagkibiyangan ket mabaybay amon ti trabaho mo ganti wagem? Ti salunat mo? Nasakit lang na itinakam ko nanang. Wen, nasakit. Mura niya tararamidem. Sa amon nga mababawi pa, tinapasamak barok. Nasurukin nga 2 abulan sipot idi, ta nagkasarda. Lusing gani Frank. Nagkasardan. Man niya tipapaspasamak, bayat deta nga panawan. Kabkabilin ni Frank ni Lusing nanang. Sa isamon nga basol. Basol ni Lusing. Takinay kayat na taki asawa, basol dahil dyan nga bursyo, ti amana, agasla, iso din tinang idurun iti anak na, nga nakiasawa kini Frank. Nakasimsimple, dahil di pasamak barok. Isot kinayat da, bay amon. Yung maasyanak kang kuhanan nanang. Arig na nga inaldaw nga kabilin ni Frank ni Lusing. Makalibas man nagpaiso ni Lusing, kat makaawit ti Balayda, ngayon naman sukunin ni Frank, sungurot tumanin ni Lusing, ket kabilin ng tumanen. Anak, apay na saan dang agdarom? Adalintag nga madusa ti sinuman nga lalaki ang mangdangran iti asawa na saan ka di? Ay saan nga siyak ti pagnibaghabi ti daita anak. Ngayon noora ibagam ka nakuha da, saan dan tumit lang aramiden, tangumuteng da, awan laban da kada Frank. Siyak ti lumaban nanang, anya ko matilaban mo. Ay na anak. Isarsarak mo lang ti karadkad mo. Nunas ken nga siyakbet ti mang kidnap kinilusing kataramideg. Ana, kidnapin met. Uwan nanang, ilibas ko ni Lusing iti impyerno ngayon na ita. Ilibas ko. Uwan manong nemi, no ang pinakabutbuteng ti lumaban ken ni Frank. Gabot ado bodyguard na, ado armas na, da kawarta na, da drug pusher da nga durugista. Ngam nakasaganak amatay, may laban ko lang, ti panagayat ko, kinilusing ko nak manong nemi. So, hindi may sagundaway, dadanon ko manin ni Sona iti Balayda. Saan ko nga maibturan pa, inading, di ak maibturan nin. Sakan tumat gamin, di ka makakayat ti may suro. Ibagak lang rin ng taramidan ta. Saan ka man naman nukot? Ngim sa pinalado ti amin, Lusing. Itata nakalibas ka iti Balayda, Frank. Itultuloy mo taglibas. Pa hindi kiti kuntahoy nga kay kayat kung pakamatay saan? Sa moramitan dita. Lusing, itan mo man nukot ka. Agtaraitan. Narding, saan ta nga malimangan ni Frank? Makigasan-gasat ta. No kayat mo medlang ti agpakamatay ako nam. Agpakamatay tayo na to Nardin, tati aramidan takit arig na agpakamatay ta. Yung kaisaganan di kita rawatan tayo tamit lahan kat pumanaw tan dito Umanugot kan! Inalukoy ko manen ni Lusing manon nemi kat kamuod dyanan na naalukoy kon. Napan kami iti naselsel nga paset ti Locosor. Iti ayan ti farm nga bambantayan na Uncle Silin. Ket kastoy di kiti Marno nga napasama. Ay, saan ka nga nagbidot iti tinurong yun, Narding? Ay, basta awan lakid diti. Pangibagbagaan nyo nga dito, ito'y umayan nyo. Kinawan ti makamu ka na kayo, awan ti makaamamu ka na kayo, nakakita, ngimay kayo dito. Uncle, pacheck. Natalagad kami dito, Uncle. Kanagyaman kami. Kita makasangsangit mo dito. Nandang mo tayo malasang ko. Linda, Uncle, kanagyaman kami. Alay, sarti mo din nagsangit, Linda. Ay, Lusing mo na. Oo, Lusing. At datan tinatalgad nga lugar. Sige.
Punasin mo dagiti tilawam. Ay, igor ka. Abi ka sa tilangan balasang ko. Aramid amin ni Frank. Dagiti makita yung donor itirupa na. Kan titakyag na, tibarukong na. Ay, sus po. Aramid mo ti drugista. Naranggas nga peso na di asawam. Lusing. Adobe ti dungger ti rupam. Dagiti lumit-litam nga takyag mo. Ang mga no pati iti nang dumaduma pa siya ti bagim kada dapay. Sa nga bali, Angkel, may imbagandan to. May imbagandan to ang agpiglat dan to. Sa nga bali, awanin ti mga tangaran pa keng kuana. Alala, sige nga rad, Narding. Lusing, mabaling kayo nga panahon dito ya. Agnaid kayo iti dito nga balay. Kompleto digiti abastoyo ditoy. Di yung lakit baybayan, nagiti tarakin nga baboy, ken manok. Kompleto digiti kasapulan da, aging ka nga maharvest da. Awan ti pagdanakan nyo, Angkel. Italekyo kada kami ti amin. Manong nemi panagkunak ket talaga nga saan nga maamuan ni Frank ti ayan mi. Nalayng launa yun, dedyo nga durigista, drug pusher, no maamuan na pa, nakasilsil-sil dito yan mi. Pagtarak ng ti baboy kan manok, adayo, ti balbalay at no handa nga maangot nga rin, baboy ka dagat manok. Mabangsitan kami man manong yung kunadan, ma-immune kam to. Dimteng tirabi, manong nemi, kat syempre, nagkaidda kami ken ni Lusing. Di babae nga ba't patig ko na Narding, kung nabalo na katurog kan, di ka di pa naruang. Kumusta nga taitan di kita nag-anak, ken kakapsat ko. Saan ida nga baybayan ni Apo Diyos? Akasumat ita sang panang baybayan ni Apo Diyos kadata, Lusing. Kahit mo, ibidwa tapay. Maturog tan, tumparbahon man yun. Kaso no gayam ti kapayag ta dito natin. Natalgad ta dito Ore man pa dito'y tantik na nayon. Umay na talang sarong ka, tekto. Umay na ta met sarsarong karan ni Uncle Silin. Nagroon na numaharvest to nagiti manok ken baboy. Narding, nasakit pa lang nagiti sukat mo? Nalaing da na. Nalaing nagiti sukat ti rupam. Sang gani? Kastat kabayag tan ditoy. Ngam nagbalinda na piglat. Sa nga bale, magasan to. Ada pagingkat ti piglat. Ken ori piniglat ka, iba't pateg kalata. Ni, sinigay? Taol ti aso? Oo, may bangig ko. Dandan Taman. Taol ti aso ng peso. Dagiti aso, ato dagayam. At nakastra ka sa baling nga tao. Diyos ko. Ang mga da Frank digitan. Awan, hindi ko mapay lang ang mga nupada na lang ang aso digitay. Lusing, nagbati ka. Ha? Apay? Papanam? Inak kitain. Noan niya ti tataulan digiti aso. Ngimnardi nga mga awan pagdanagam. Nalipatam ka din nga at the shotgun ngayong bati ni Uncle Silin. Wah, adamat shotgun nga aramatik kapanglaban ko na sinuman di kita nga kinlalay nga sombrek ditoy. Sige nating kanagananat ka. Ngempada damit lang nga aso manon nemi di kita tinaulanda. Talaga natalgad taglaw laman. Kaya nahapal ko man sa sino ko man takinlalaing ket no. Nagpasyarak terabi manon nemi kat nakasyat ganak.
lapatasin nyo ti ginlalayag da. Pasiyat ganing kayo. Oo. Aging gaman ng nami nga nabayag kamin, iti dayta nga lugar. Iti may sangal daw, nakabaybayag nga adda, ni Lusing iti sangot ti Sarming. Oy, abay nakabaybayag ka iti sangot ti Sarming, Lusing. Kitkitak ti lang ako. Saan ako nga napintas, Narding. Pigla-pigla din ti rupa, ori no adayag agas ko hang may katin ti piglaan. Napintas kalata para kanya, Lusing. Kanawa na pulos ti piglat ti pusom, hanggang di, tinapateg, siya klata ti nagbalin nga haking kuka ti pusom. Inasawa na kaman ni Frank ng Samo pulos nga inayat, di ba? Kasano ko mga ayatik na dyan, ti kinadakis na. Iso nga awang piglat ta pusom, no pa at piglat ka na piglat ta rupam. Agyaman Narding. No kumatay di pa lang kit pinati ka. No nakitarayak ko mga dagos keng kaidi. Hang kumakasto ti napasamag. Ngem sampay na lado ti amin. Hampay na lado ti amin. Diyak kumapulos na padasan ti nagsagaba. Itiranggas da nga Frank. Sa nga bale. Tasaan na ka na matang rapay. Ngem intun ka ano nga saan ta nga aglamlamang nga kastoy, Narding. Dandanin. Napay. Apil, Lusing, maulaw ka? Okay. High blood ka? Saan? Ngam nabayagan nga tsak natatngaan. Ha? Kayat mo nasawan? Nagdadagsan kan? Ket kastaon iti ragsakmi iti sumarungkar ni Uncle Silin Manong. Ay Diyos ya. Isumidlagayaw nga naragsak kayo, nasang petak, Narding, Lusing. Di mi mas baalan ti kinaragsak mi, Uncle. Pudno ti ko na ni Narding, pudno ti ko na, Uncle. Naragsak kami ti likodan ti amin. Adong nga tirumbay nga pagragsakan yo. Addan ton anak yo. Agsubsublin ti kinapindas mo, Linda. Ay, Lusing ko na kuma. Piglatan nga napintas, Uncle. At dan bunga ti ayan-ayat yo. Ken bunga ti panangasikasyo kadagiti baboy ken manok. Gapot ta ma-harvest dan. Ket adu ti maited nga binga yo. Sa nga dahi ti kalkali kagumiyam tekto. Saan nga dahi ti kalkali kagumami, Uncle? Agyaman kam kid di tapis sige, agyaman kam kid di tapi nasangbay da kami ditoy. Napintas a paglimangan. Napintas ka naglimangan mi. Ay awanin tinaskan pa ng ilimangan nyo, Narding, Lusing. Ana? Ano ito kayo sa hunang, Kel? Aday ta tinapintas nga damag ng sangpet ko. Uncle? Ano ito kayo yung asawan? Ano napintas nga damag? Ang napibagayo nga saan ang naskan pa naglimang kami. Gapot na tayan ni Frank. Ana? Natayan ni Frank. Renade dagiti polis ti pagpatpat sa isyunan da, Frank. Kahit napasamak ti rangayt. Kahit may isa ni Frank, kadagiti natay. Diyos ko. Diyos ko, agyaman kami kada kayo. Agyaman kami kada kayo. Tauhanin ni Frank. Nakaimimbagonin ni Apo Diyos, manunemi tata kami matlayang kanilusing, tinagkatuluyan, itilikudan, itinadagsan una nga panubok nga ingkam naglasatan. Kaya dagdi babasit nga piglat, itirupa, nilusing, kanisuda, itinagbalin nga pakalaglag pa mi, itipasetting ka pa nagsagaba, tikasla iti kalmalayang, nga paset ti pagkasalitaan. Pakalaglag pa nga tinaminsan, kaya naglasat kami ti panubok, anang subok iti kinapudno tayo nayat mi.
nagbungan ti dua, duwan digit anak bi manong nimi. Intultuloy bin, tinangasikaso iti farm, nga dating asikasuan ng kelsidin. Ket napintasin ti biag mi, ket masigurado, tinaranyag masakbayan digiti anak mi. Ket kang kanayon mi nga daw dawat iti Diyos, nagtultuloy kuman, ti kinaragsak mi. Ending na. Ayan, dahito nga rod, ti pagkasalita manong, kadagyaman unay ti anos mo nang ipasa, tuyagyaman, Narding. Thank you mat ka na Narding. Narding, thank you mat kadagiti nagbuya.